Osim osnovne namene polja za pretragu u Start meniju, koja je pretraga računara, putem ovog polja možemo pretraživati i internet. Da bismo aktivirali ovu opciju, kucat ćemo u polju za pretragu gpedit.msc i Enter. Pod User Configuration kliknut ćemo na strelicu kod Administrative Templates, a zatim dvoklik na Start Menu and Taskbar. Ono što nam je sada potrebno je da pronađemo Add Search Internet Link, on je prvi na spisku, i dvoklikom na njega odabrati opciju Enabled i kažemo OK. Sada vidimo da je pod State Enabled. Možemo zatvoriti prozor i sada kada kliknemo na Start i pretragu, ukoliko bismo kucali recimo Pogledaj kako, možemo odabirom pretraga preko interneta automatski otvoriti predefinisani internet pretraživač i pronaći ono što nas zanima na internetu. Ovim ćemo skratiti postupak pokretanja internet pretraživača, zatim dolaska do servisa za pretragu, a potom i kucanja same pretrage. Nadam se da je tutorial bio od pomoći. Za sva dodatna pitanja možete se obratiti putem kontakt formulara na sajtu.